Pemirsa, pemasaran produk antuk sistem dalam jaringan daring dahat kesokong pebuatnya ni majeng pelaku usaha mikro kecil lan menengah. Napi malih ring masan pandemi COVID-19 kadi mangkin, pemasaran sistem daring keaptiang dahat nguantum larapan nganggen platform digital utawi media sosial. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Iwayan Mardiana Mausang, paiketan ipun setate nyokong digitalisasi ring sektor UMKM. Ya diasun kejantenang pelaku UMKM, sampun akeh sane mawah ke teknologi digital sejroning pemasaran produk. Mardiana Mausang rauh mangken ring Bali wenten kirang langkung 306 likur tali pelaku UMKM, ring samian kota Kabupaten Sejebak Bali. Ring pemargian sime dreste anyare puniki, pelaku UMKM talerkap tiang sideng nguah pikayunan antuk madolan nganggen digital, utawi pemasaran nganggen sistem daring. Tios punike paiketan ipun ngejantenang sampun ngicenen kudang-kudang sarana majeng pelaku UMKM, ngawet saking kewijakan sane ngejangkepin relaksasi pajak, regulasi, wantuan modal, penincapan kualitas SDM, wantuan teknologi miwah promosi. Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Asri Wahyuni Mausang, kantos mangken pewigunan teknologi digital sektor UMKM ring Bali durung memargi becik. Manut Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki Mausang, kantos mangken produk saneka silang oleh UMKM ring Indonesia durung sideng rajeng ring samian pasar. Serapan produk UMKM wantah side kantos plekutus persen tur inucap, wantah kewigunayang saking pemerintah Kemanten. Bisnis Bali nguni ngayang.